cara mendownload video di Facebook. Masuk dulu ya. PSI bakal kembali menyuarakan. Kita ambil salin, kembali lagi lah. Kita masuk ke Chrome, tulis saja di sini Facebook downloader seperti ini, Facebook video downloader. Kita salin sini guys. Lanjutkan mengunduh. Unduh guys. Kembali. Kita tunggu. Tunggu beberapa detik ya guys. Sudah di download ini. Assalamualaikum, terima kasih guys. Jangan lupa like, comment, subscribe ya.